Ćao ljudi, dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas je rođendan moga tate, tako da mi kasnije idemo na ručak i tortu kod mojih. Te sam ja odlučila da napravim jedno brzinsko predjelo. U pitanju je spanać rolat punjen sirom. Moj tata je inače 68. godište, što znači da danas puni One eternity later. 56 godina, no u momentu kad vi budete gledali ovaj video, on će ih već uveliko napuniti, ali nema veze, da ne dužim mnogo, bacimo se na pripremu ovog preukusnog recepta. Za početak trebaju nam 4 jaja, odvojit ćemo belanca i žumanca u 2 posude. S obzirom da nam se bliži sezona slava i drugih praznika, ja sam smatrala da je sada idealno vrijeme da okačim ovaj recept. Dobro. Najprije ćemo belance umutiti u čvrst sneg. Sada kada smo umutili belance u čvrst sneg, kao što vidite, bacit ćemo se na sjedinjavanje svih ostalih sastojaka. Belance ćemo za sad ostaviti po strani. Koristit ćemo dakle ovu drugu posudu. Evo ovako, ja sam ovdje izdvojila 6 kašika speltinog brašna. Možete naravno koristiti koje god želite brašno. U to ću dodati jednu kesicu praška za pecivo. I to ću najprije malo izmiješati. Dobro, to je dovoljno, sve ostalo ćemo lijepo sjediniti. Sad samo da uzmem žicu. U žumance ćemo dodati 1 čašu kiselog mlijeka. Ili pavlake, šta god želite. Zatim ćemo dodati spanać. Ja sam koristila spanać u briketima, ovdje ima oko nekih 200 grama. I naravno tačne mjere ću vam ostaviti u opisu videa. Sad ću to kratko umutiti pre nego što dodam suve sastojke. Dobro. Sada ovdje dodajem pola kašičice soli, znači ovako otprilike. Zatim dodajem brašno, pomešano sa praškom za pecivo. Također dodat ćemo 2 kašike suncokretovog semena. Zatim 2 kašičice susama. I također 1 kašičicu mlevenog lana. Sada ćemo sve to izmiješati. I kada se svi sastojci fino sjedine, dodat ćemo polako i umućena belanca. To bi bilo to. Sad, pošto ćemo ove sastojke ekspresno sjediniti, ja sam odmah uključila rernu da se zagreje na 180 stepeni. Tako da ćemo sada polako dodavati belanca u ovu smesu i polako mešati kako se ne bi razbila smesa.
Mislim da će mi biti lakše da mešam sa ovom špatulom ili kako se već zove, nego sa kašikom. Ja ovaj rolat nekad spremam i u varijanti sa ajvarom. Malo su drugačiji sastojci. Sad nisam htjela, pošto sam nedavno pravila ajvar projice, da baš forsiram ajvar konstantno, ali mislim da gledajući moje recepte možete zaključiti koliko volim i ajvar i spanać. Tako da ukoliko ste zainteresovani da vidite verziju sa ajvarom, tamo koristim i malo drugačije punjenje za rolat. Pišite mi u komentarima pa ću snimiti i tu verziju. Baš onako lepo izgledaju kada se zajedno serviraju crveni i zeleni rolat. Ja ću to sad sve prebaciti ovdje, izmešati. I kada se svi sastojci fino sjedine, prebacit ćemo ovu smesu u pleh obložen pek papirom i peći u rerni i to će praktično biti kora rolata. Ja bih sad rekla da je to to. Spremila sam ovdje pleh, najveći koji imate, sa pek papirom i ja ću ga za svaki slučaj poprskati sa malo ulja kako se rolat slučajno ne bi zalepio, odnosno kore za rolat. Ne bi trebalo, ali predostrožnosti radi da bi sve to ispalo kako treba, ja ću ipak to uraditi. Dobro. Sad ćemo ovu smesu izliti u pleh i rasporediti. Kako volim ovu špatulu s kojom može sve da se skine i sva smesa da se iskoristi, znači ništa se ne baca. I sad ćemo to fino rasporediti. Znate da ja baš i nisam kraljica preciznosti, ja ću se potruditi da ovo maksimalno i što bolje rasporedim, da rolat bude svugde, da kažemo, podjednake debljine. Ja sam ovo razvukla najbolje što sam umela. Rerna nam se zagrela na 180 stepeni, tako da ćemo sad ubaciti ovu koru da se peče 15 do 20 minuta. Dok se kora peče u rerni, ja ću sjediniti sastojke za fil, odnosno za punjenje rolata. Pre svega koristit ću feta sir. Treba će nam jedno pakovanje od 150 grama. Najprije ću da prospem ovu vodu. Feta sir ćemo prvo usitniti viljuškom, izgnječiti. Ostao mi ovaj papir dole. Dođevala. Dobro. Sve je u redu. Do sad sam vidjela taj papir sa gornje strane, nisam ovo očekivala. I ovdje ću dodati jednu veliku čašu pavlake od 400 grama. Sada ćemo fino sjediniti fetu i pavlaku. Ovdje naravno isto možete eksperimentisati sa filom za rolat. Ja ću također staviti i pileća prsa u omotu, salamu. To bi bilo to. Sve je spremno, samo čekamo još da se ispeče kora. Prošlo je 15 minuta. Kora je već poprimila ovu zlatkastu boju, tako da sam je izvadila. Ostavit ćemo je na nekoliko minuta da se malo prohladi, a zatim ćemo je urolati zajedno sa pek papirom i ostaviti da se u potpunosti prohladi pre nego što budemo je premazivali filom. Prošao je minut i po možda i ja ću sad ovo zarolati. Samo da vidimo. Dobro je, ne lepi se za pek papir, ali dobro. Sad ćemo ga zarolati zajedno sa pek papirom. Vruće je. Dobro. Sad ćemo ga ostaviti da se u potpunosti prohladi.
Kada nam se kora u potpunosti ohladila, premazat ćemo je filom i dodati pileća prsa u omotu. Još uvijek je malo topao, ali naravno da nisam imala strpljenja da sačekam da se u potpunosti ohladi, zato što sam uvijek u nekoj žurbi. Ukoliko vam se dopadaju moji recepti, obavezno lajkujte ovaj video i pretplatite se na moj kanal kako ne biste propustili neki naredni klip. Ovdje sam iskoristila recimo jedan veći deo fila, a ostavila sam još malo da premažem preko salame. Jedino što me malo smara kod ovog recepta je to čekanje. Čekaj prvo da se ohladi kora, pa onda smotaj rolat, pa opet čekaj da se ohladi pre sečenja. Ali dobro za slavu i takve okolnosti, ovo se može napraviti dan ranije. Ovdje imam recimo pa nepunih 300 grama i od gore ćemo dodati ostatak ovog fila. Sad ćemo rolat umotati. Ja ću ga sad čvrsto umotati sa ovim pek papirom. Baš ovako. I sada, pošto baš i nema mnogo vremena, ubacit ću rolat u zamrzivač na nekih 10-15 minuta i onda ćemo ga iseckati na kolutove i servirati. Ja sam ga dodatno upakovala u ovu prijanjujuću foliju kako bi se što bolje stegao. Sad, idealno bi bilo sačekati malo duže nego ja. Nadam se da mi se neće raspasti sve. Sad ćemo da vidimo. Dobro sam ga umotala i stegnula. Sad nadam se da neće biti nekih ne tako lepih iznenađenja. Dobro. Ovdje sam spremila vruću vodu, kao da sečem tortu. Deluje kao da se dobro stegnu. Okrajke ćemo naravno probati. Boga mi izgleda odlično. Ja sam stvarno prezadovoljna kako ovo izgleda. Sad je preostalo još samo da probam. Da vidimo. Ovo je jako dobro. Svim ljubiteljima ovih slanih rolata, slanih torti i generalno tih slavskih predjela, ovo će se sigurno svidjeti. Tako da obavezno probajte ovaj recept i javite mi vaše utiske i utiske vaših gostiju, jer sam sigurna da će biti pozitivni. To bi bilo sve za ovu epizodu. Tata, srećan rođendan, prvo ovako javno. Vidimo se uskoro i donosim ti jedno preukusno predjelo. Vama, dragi gledaoci, hvala na pažnji. Ja mislim da sam uspješno otvorila ovu predprazničnu sezonu sa ovim sjajnim receptom. Svako dobro i vidimo se uskoro. Bye!